Abonnez-vous massivement à la chaîne Lissapo English Club. Mbote na bino ya tongo mbote ya midi mbote ya pourquoi na sepeli boza vraiment c'est bon cri na biso ah estonishio lingo ba ekamusio estonishio estonish is en anglais estonishio te estonish ngaite na sepeli po bozo kota bo continuer toujours. Alors avant de la leçon na biso lelo to koyo ko nzembo moko bo nzembo wana ngana ndo practicing. Il va pratiquer. Tant que vous en avez dans living room, salon, bedroom comme chambre, bathroom comme salle de bain, kitchen, bedroom, bathroom, kitchen. Practice in the living room. Donc, in the living room, practicing in the bedroom, practice in the bathroom, practice in the kitchen. Donc, pratiquer anglais dans le salon, pratiquer anglais dans la chambre, pratiquer anglais dans la salle de bain, dans la cuisine. Tout est massicole. Practice in the living room, practicing in the bedroom, practicing in the bathroom, practicing in the kitchen, practicing. Ok, je pense que les lignes vont développer mon yo yembango les sous tout pratiquer. Alors, leçon leçon 29A. Yes, no questions versus WH questions with the present continuous. Leçon 29D. Là qui sur WH questions. Who is swimming? Derby is swimming. Who is getting up? Lisika is getting up. Why is Lisika getting up? He's getting up because he's 6. Donc, tu réponds à Lisika Azolamuka. Azolamuka po ezali 6 heures. Alors, il y a le lezali, tozui, yes, no question, wana to tangaki. Na WH questions, to sangisi yango. Na yes, no question, to tunaki, par exemple, am I teaching? Est-ce que nazo tangisa? Réponse oui ou non. No, yes, you are. Ou bien no, you're not. Alors, na WH question, to benga kiango information questions. Ils ont des questions tout le rapport aux informations. Na tuni, par exemple, what are you doing? Olobi, I'm teaching. What are you doing? I'm filming. What are you doing? I'm talking. Okay? Good. Alors, leçon 29, yes, no questions versus WH questions with the present continuous. Alors, au moins, il image, n'a gardé par le même nom pour ne pas embrouiller pour leçon bandé bandaki. Toute une question. Is Lisika eating? Is Lisika eating? Na image tout le monde que Lisika azolambo, Lisika azoliate. No, he's not. Te azoliate. What he doing? What he doing? Azosala nini? He's getting up. He's getting up. Azo lamuka. Ozomona. Ezana tutuna na lingala na tuni mama platini aza ate platini azate te azate ake wapi omoni donc platini aza pour qu'on a oui to to te to monsieur te azate ndo tuni susu ake wapi
ozomona tini ah moi la classe par exemple là bonjour maman Christevi Kingunia à quelle classe non Christevi à quelle classe t'es ah et bon à quel wapi donc on dit hollandais la question ok merci tolegi na deuxième tutuni is Lydie getting up is Lydie getting up is Lydie getting up Lydie azolamuka te parce que to get up elingo bakolamuka see no she's not te no she's not te azolamuka te what she's doing I'm sorry what is she doing what is she doing azosala nini what is she doing then elinga koloba elinga koloba kasi she's sleeping azolala okay are Priska and Sami singing est-ce que Priska na Sami bazo seka bazo yemba ya simbi kopo Priska na Sami est-ce que bazo yemba no they're not te bazo yemba te what are they doing bazo sala nini they are having breakfast bazo melati donc bazo le biloko tongo déjeuner déjeuner za tite poso ozana mikili côté de Robin lobishi ba tite is Leia cooking est-ce que Leia azolamba tomoni Leia azokine musala mama Leia mukendi azokine musala no she's not te azolamba te what is she doing azosala nini she's going to work tomoni ba image ke azokine musala she's going to work toute une lisusu are students praying est-ce que les étudiants bazo sambela no they're not bazo sambela te what are they doing then bazo sala nini kasi they are eating lunch bazo lia lunch eza kombo ya biloko ya midi donc eza kombo ya loko te so bi lunch eza no ezo représenter biloko ya midi na ba Amérique balobaka lunch break donc pause ya rolia na midi is Erson Mbela driving his car est-ce que Erson Mbela azokuma motuka na ye no he's not te azokumba te tomoni azali boso machine tolobi babatuni susu what's he doing right now qu'est-ce qu'il fait dans l'immédiat azosala nini sikoyo tobi is checking his email azo checke ba email na ye tobi is Modero watching TV tobi kena ero Modero autala ne TVT idéologique ba bula badi is Modero watching TV say no he's not te azotala TVT what he doing azosala nini is eating fufu Modero azolia fufu mususu is Idiba teaching est-ce que Idiba azotangisa no he's not te azotangisa te what's he doing azosala nini is holding his computer azosimba donc asimbi ordinateur na ye na anglais j'aimerais profiter omoni na lingala so olingi osimbisa eloko epa motu oba simbelanga et to traduisera toke na français tobi touche pour moi or toucher c'est ça soki batouche elingi oyo baboyi donc koregrete te soki opesi moto eloko simbelanga asimbi yango abo atiki okanga epai te po eseke touche atouche na ye or tient alors en anglais pe faut pas olobaka touch for me non hold for me to hold donc tenez pour simbelanga na sens wana
Yantobi Idiba is holding his computer. Idiba a simbi ordinateur na ye. Is Barack Obama holding a speech? Est-ce que Barack Obama a prononcé discours? No, he's not. Barack Obama a prononcé discours. What is doing then? What he doing then? Azo sala nini sikoyo? He's teaching. Barack Obama azotangisa. Is Felix Tshisekedi crying? Est-ce que Félix Tshisekedi azolela? No, he's not. What's he doing? Azosala nini? He's holding a speech. Au moins, la leçon is delivering a speech. Donc, toza exclave va faire bêter. He's holding a speech. Il tient un discours. Azo prononcer discours. Is Bolassi playing basketball? Est-ce que Bolassi azo beta basketball? No, he's not. Atakuta zamulaite. Azo beta basketball te. What's he doing? Azo salanini. He's playing soccer. He's playing soccer. Soccer is a football. Na Grande-Bretagne, na Angleterre, balobara football. Na États-Unis, balobara soccer. Donc autant les sous soccer, tant on zobeta ba PlayStation et comme soccer. Alors en États-Unis, football au monde américain balata ba région le rugby. Il y a bango za la balata ba bilo na ba polette boy. Na ba casque minene boy, ils sont trop brutal que rugby et beta en Europe. Is Rosette Minga studying? Est-ce que Rosette na image azotanga? No, she's not. Azotanga te. What's she doing? Azosala nini? She's cooking. Azolamba. Is Jackie Chan running? Est-ce que Jackie Chan azokima? No, he's not. Azokima te. What's he doing? Azosala nini? He's fighting. He's fighting. Fighting. Azobunda. Okay? One of the tuni pona bato mususu. So you know there's a yomoko na tunio par exemple, are you sleeping? Total na tozo solo na tunio, are you sleeping oloba? No, I'm not. Pona tunio oloba, no, I'm not. So na tunio, am I sleeping? Eske ngana zolala oloba? No, you're not. Parce que zoe bisanga. Elo wana tunio, eske ozolala te na zolala te? Eske na zolala te ozolala te? Hein? Are we crying? Est-ce que biso tozolela? Ce qui biso ne totuni yo question. Biso toza 2 to 3 totuni yo. Are we crying? Est-ce que biso tozolela? Yo roisa biso te bozolela te. Oloba no, you're not. Ce qui yo pe mo tozolobela toza biso ne son groupe to mituni question. Are we crying? Est-ce que tozolela? Toloba no, we're not. Poisa biso. Ce qui sont Anthony yo, boza 3 ou 4. Anthony, are you crying? Est-ce que bino bozolela? Oloba tem biso tozolela te oloba. No, we're not. Pona bango toloba, are they crying? Toba no, they're not. Merci beaucoup. Toujours, n'oubliez pas à nous écrire au 081 68 01 002 P. Kotia commentaire, kota lisabiso o ezali ezotama na kokoso pour œuvre nyonso humaine ezalaka toujours na ba partie positive et négative. Moto aza parfait ezalaka Jésus. Alors, tous en posa ba commentaire na bino poto améliorer. Poto en anglais to le to meet your needs, satisfaire à vos besoins vous nos chers internautes qui nous suivez quotidiennement, régulièrement. Merci beaucoup. Goodbye. Santé. Kwebisa komo wazata na pai kongila na kitoi na kwango na ouele ba ouele na kisangani à s'abonner. Merci beaucoup. Goodbye. Anglais moko bazola tsini na ndinga lingala pour comprendre facilement. Bele bozo déplacer bozo ke na mboka ba paya ozo na monoko anglais bozo na
et compréhension na likambo ba ko so ya pete o comprendre anglais te ba tindi ko mulai pona ba schéma ko sama ko ba muno anglais za pete ça simple langue ko banga ngote bokota na club sa English TV bango ba laksa ka pende na ndenge ke muto azana matière ko banda 01 o ka penda how are you isuka